Makiaria thutha wa giikaro kia mwanya gia kanjo ya itheramu kaunti-ini ya Machakos, atongoria a kanjo ino ni mathingatite atongoria mwena wa mung'ethaniro gutianiria mubango wa gucokereria mirurungano ya muingi niguo gwithema hathara nene iria yumanaga na mirurungano ino ta ikuo na uthukagia wa indo cia muingi. But still we can, hata yeye pande yake tutafute vile tunaweza kufanya tuhakikisha kwamba pamoja tunatafuta njia ya kutatua haya maswala. Lakini mambo ya kufika mwisho ya kwamba ati pahali tutaingia kwa barabara tuharibu uchumi, watu wapoteze maisha, kidogo inatatiza. Tunaamini ya kwamba lazima tutafute njia ya kuzungumza na avenues tunaamini ziko. Gikundi giki kiugite ona gutwika thirikari ya Kenya Kwanza ndirahota kumurika maundu maria makoretwo magithinia muingi ta ngarama ya iguru ya muturire. Atongoria mwena wa mung'ethaniro mabatie gwetha njira ingi cia gutetera maundu maya handu-ini ha gutabania mirurungano. Kama sisi watu wa dini tuko tayari kuingia katikati yao, tuko tayari kuwalete wote pamoja, na pia tunaambia Kenya Kwanza hii misimamo migumu ambao wanachukua ni kama wanataka kufunga macho ya kwamba matatizo yako. Kwa hivyo pande zote mbili zinapasa kuja kuchangia, manake watu wote wanahudumia wananchi. Kanjo ino ningi ni itariirie kwaga kuiganira kwayo na riboti ya kamiti ya uiguano, makiuga ndiamurikire wega ngarama ya iguru ya muturire iria ikoretwo igithinia muingi wa bururi. Hatuwezi kukaa tukasema kwamba ripoti yote kamili ni nzuri kabisa. Bado tunaamini ya kwamba juhudi zinapaswa kufanywa ili labda zile sehemu ambazo zina utata kidogo zinaweza bado kukaa chini na kuangaliwa. Girivotera Kameme TV, jitagomora wagunya.